untuk datang sa Chicken rice Singapore. Kong koyok pergi tapi kong minta tolong. Ikan gantung kucing bengong. Ikan gantung kucing bengong. Mie kolok kolingai. Chicken rice Singapore. Kong koyok pergi tapi kong minta tolong. Ikan gantung kucing bengong. Ikan gantung kucing bengong. Nang mutinang tui muti kui. Inang kababay kay kui si kui ko. Natiu mo long soy. Inang kababay kay kui si kui ko. Natiu mo long soy. Masako mo tajo. Mo tiang mo tongka. Tumtumban. Tumtumban. Inang kababay kay kui si kui ko. Natiu mo long soy. Nang mutinang tui muti kui. Inang kababay kay kui si kui ko. Natiu mo long soy. Masako mo tajo. Mo tiang mo tongka. Tumtumban. Tumtumban. Di barisku Onyang ipinang wasay nutu maalo Namun tutumbayan tutu maaria. Halo dulu nih, ramai pelancong sini yang orang putih Sulawesi sini. Hai kawan-kawan, bertemu lagi di channel Up9S. Jadi sekarang kami ada di belakang Sinterbuet. Sinterbuet ada di sana. Jadi kami baru makan dan sekarang
saya sama anak saya sama dia. Nah, sekarang kami balik di Tambunan sudah. Oke, beginilah keadaan di Keke sekarang kawan-kawan. Ini di Sinto Point ya, di belakang Sinto Point. Sinto Point ada di depan tuh. Saya mau selesai urusan di KK, jadi saya sama anak saya ini lagi kita mulai sudah. Nah, sini kami saya berhenti dulu, jauh lagi perjalanan. Oke, kami balik sudah. Balik, kita balik kah? Sekarang kami berada di Gunung Amas. Kami rehat dulu di sini. Oke, kami rehat dulu sini. Ini macam mau hujan, no? Harap-harap tidak hujan. Dalam